tu su onako dvije povijesne stvari koje čine Donji Grad. To je župa preslavnog imena Marina, koju nisu ni komunisti mogli zanemariti niti odvojiti. I još jedan simbol Donjega grada je Olimpija. To su ovako dvije stvarnosti bez kojih Donji Grad ne može živjeti i nije prepoznatljiv. To je bilo nekako onako kultno mjesto u Donjem Gradu, Olimpija. I svi viđeniji ljudi i Donji Grad inače su dolazili rado na Olimpiju. Pitanje. I onda ovi koji su znali šutnit loptu, ti su išli na Olimpiju, ovi koji nisu znali, ti su vatali žabe i zmije tu kod groblja, išli pecom. Pa da. Svaka priča ima svoj početak, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. Tema naše priče je Olimpija. Vrijeme radnje, zadnjih 100 godina. Mjesto radnje, Donji Grad. Ja, čekaj, mi nismo navikli biti na klupi za rezine igrači, samo neki to bude ili da stavi na desni bok. Najbolju anegdotu što sam čuo o Donjem Gradu, i to sam čuo prije 3 mjeseca u Boboti, priča čovjek, kaže Donji Grad, ali to ti je jedna specifična sredina. Pričao je meni čovjek, tamo su podzemne vode, i zbog tih podzemnih voda, to su nenormalne likovi, to tamo ništa nije normalno. Ja rekao, ne znam je li zbog podzemnih voda, ali nešto očito ima tamo. Možda je mislio na jug 2. Možda je mislio na jug 2. Ukratko, Donji Grad je jedna od prve 3/4 iz kojih se prije 300 godina počeo graditi Osijek kakav danas poznajemo. Četvrti, koja u sebi skriva toliko zanimljivih ljudi i priča da bi netko o njemu mogao napraviti 3 filma po 2 sata. Bez ikakve sponzorske i pokroviteljske pomoći, naravno. I svejedno, ne bi uspio sve spomenuti što on nudi. Olimpija je jedna od tih priča. Šta misliš, zašto je taj jarac? Pa možda zato što smo mi najbolji. A goat na engleskom znači najbolji. Šta već. A čekaj, a da goat znači koza, a ovo je jarac. Pa kak ti znaš, je li to jarac ili koza? Ne vidi se po rogovima. Ovo je koza na kvadrat. Šta se ljubi časti? Šta imam? Gledajte koliko to ono, X i 3XL. Pa ne znaš kako će dobiti osmice, znaš. Ja se ne sjećam ti dresova, to je... Ma ja ne znam kad je ovo je Paka si nosio. Ne znam. Tako je to tužno pričati. Ovo sam pisao sa zadovoljstvom. Pazi, 80 godina, Olimpija pravi klub. Na Osječkoj TV ili negdje frajer ono ju otvori, brate, i ovak klizle od lutrije, ono. Majke mi. I slušaj ovo, i ispadne mu na pod. I on ti priča, i priča sve kako on lijepo, ono priča, znaš, sve ovo, ono. I ovako vidiš mu par puta ovako pogleda ovako dolje, ali ono snima i kamera, onaj široki je kadar, znaš, i snima i kamera, ti vidiš njega ovako i ovako ide nogom, ovako, da stare, brate, ono je... Nisam imao pojma da se može dogoditi, da se tako sroza. Pojmljivo meni. Šta se to u međuvremenu dogodilo? Rane 20. su bile doba kada se tramvajska pruga na istoku počela širiti do donjogradskih zelenih polja, a na zapadu do sela zvanog Retvala. Kada su se jedni plašili čaruge, a drugi bezbrižno šetali gradskim parkom zvanim Vrt. Doba kada mnogi u gradu još uvijek nisu promijenili osobne na kojima je pisalo ime bivše Austro-Ugarske. Iako je glavni trg već nosio ime Petra, kralja novostvorene južnoslavenske države. Tek godinu dana starije od 4-godišnjeg Antuna, susjedima poznatog kao Mali od starog Načsombata i gospođe Eberhard, starih Hesekerovaca koji su u međuratnom razdoblju polako postajali manjina u gradu, a legama poznatiji kao Nacika. Dida Nacika? Dida Nacika. Ja se ne sjećam treninga, ne sjećam se događaja nekog na Olimpiji da Dida Nacika nije bio tu negdje prisutan. Znači, on je bio neka vrsta voditelja škole u današnje doba, ne znam kako se to tad zvalo. Nevidljivo tkivo koje je tvorilo taj duh olimpijaša.
donjograđanštine, Untersteteri. Bojao si ga se na neki način, je li on tu bio baš onako kao jedna očinska figura, nogometna očinska figura i to... Ima jedan Dido stari, nacika mu ime dali. I onda prije svakog spavanja gleda Olimp stavan. Znači mi sad evo završio je trening, Dida Nacika uvijek stoji tamo na onom svom čošku, ono klasika i samo proziva. Žuti, članarina, ovaj mali, visoki, uvijek imao je nadimak. Ima nadimak za svakog, ono, znači uvijek ćete prozvačiti. Malo je. Mali crni. Na Olimp sanja svake noći da će na prvo mjesto doći. Stari Dida Nacika živi u našim srcima. Ali je on zapamćen kao sjajan trener, kao sjajan odgajatelj mladih nogometaša. Imao je perfektnu statistiku. Koji su to zapisi o igračima, o kategorijama, o treniranju? Ono... Šta je bilježio, recimo, nekom? Ne znam, došao je taj iz klasa i onda napiše o njemu, znači ono litaniju. Tehnika slaba, ali daje sve od sebe, no ono, bez... Kad se dolazilo, kad se odlazilo, ko ne voli trenirati, ko trenira, ko će biti dobar, ko neće biti dobar, sve se znalo. O svakom igraču opisano, ono. Vrhunska lijeva, slabija, desna, kao... Napomene, ima baš svega. Ima, da. Neko duguje 100 maraka. 100, Vratit će za mjesec dana. Nisam Finalna bilješka nikad nije vratio. Evo, kilograma 39. Dobro. Pa evo, ne znam, 96, 97, ja imam 39 kila. Vrhunski. 12 godina, 13. Ti si Pjetlić bio? Da, 99. Lače. Tu sam ti ja. Evo me bar, glavu povode. Dosta dečki su Juga 2, da niko nije išao na metalac, barem ovih od boljih. A to sam ti ispričao u onom dijelu. Tako su meni Pandža i ovi pričali. Da su oni igrali na Jugu, na školskom, ovak nogoš, ono, poslije škole i da je Nacika se vozio u automobilu po gradu i gledao po igralištima i da je vidio njih hrpu i kao, momci, da, kao momci, jel bi htjeli vi doći trenirati na Olimpiju i oni ko klinci kao pa ajde doći. Nacika bio pionir skautinga. Da. Pa da, ono, znam se ideš kombijim, biciklom, čim. Danas ne možeš doći kombijim igrališta djeca. Skuplja djeca. Igrao sam mali nogomet u domu Šećerane, ja sam tamo odrastao i tamo moja klapa, mi smo svaki dan tamo igrali i tamo je koju godinu se organizirao malo nogometni turnir. To su bili neki momenti gdje Zelmo i ti neki način, aha vidi tamo da čuno, ajmo trenirati Olimpiju. Na taj način su regrutirali gdje su. I mi smo onda bili selekcionirani škole, on ima jako dobru politiku, cijelu školu, Sara Betić koji sam ja išao, je izvukao su nas 200-300 djece i mi smo dolazili tamo na provjeru. Bio je rukometni klub samo za žene i nogometni klub koji smo mi, plus naravno tenis, stolni tenis, ali nogomet daleko bio najpopularniji i ja ne znam, jedno dijete da nije došao bar na jedan trening Olimpije, ono, jel? Sabelja. Bilo je ovih koji su kao došli na jedan, znaš da ne može ništa, ali dođe na još 2-3. Ali nisu se puno njih se nije zadržalo, baš dugo. I nakon 3 tackanja mene, pa Barača, Franju, i nas su tada izbacili, mi smo jako nesretni bili. Koliko je dugo trenirao u Olimpiji? 3 godine. 3 godine? 3 godine. To je dosta. A da. Kanju. Ali no, tu je živio, ne, Kanju. Kad si shvatio da ne ide? U 5. razredu. Šta si igrao? Ak si igrao? Ako sam igrao sam obranu više. Kad si ušao? Kad sam ušao igrao sam obranu. Iza golmana. Zašto je Kurto postao golman? Zato što mu se nije dalo trčat. Nemoj. A nego šta? Mali Miloloža. Beror, Šulić. Isuse, mali Miloloža. Zato mi ne znamo. Mali Miloloža, znači... Mokrić. Slušaj, mali Miloloža, znači... Salamun je prvi golman, trener, Salamun je trener, Salamun se nešto ozlijedi u nekoj 20-30-50 minuti ili ne znam ja koje, mi idemo sad u slačionicu i kaže Ivan, ja više ne mogu braniti. I mi imamo Miloložu, mi imamo golmana i kaže trener, dečki, ne gleda oko ovako, dečki ko će braniti. I Meter digne ruku i Mario Meter brani i Miloloža bok se sjedi. Jevo te, život, Isuse, znači nevjerovatno.
Ajde, molim te, skini naočare, ljudi neće prepoznati. Ja sam Ivan Gembeš iz Retvale. Osoba B, predstavite se. Ja sam Ivan Gembeš. Našičkog naselja. Je generacija bila većina Donjeg građani ili? Čak su rijetki bili iz Donjeg grada, ono. Da, nisu bili, ne. Bilo je par dečki sa Zelenog polja, par iz Donjeg grada. Bi najbolje bilo kad bi tu bilo sad 15 dečki iz Donjeg grada, nije to uvijek moguće. Zato jesmo tako i mi bili neki sa strane. I sad evo ne znam, Bule dolazi sa juga dolazi ti, evo kao što je Pipa rekao. Znači taj Metalac i taj Jugovci su volili doći trenirati u Olimpiju, ne znam zašto. Moj prvi dolazak u Olimpiju bijaše se na 4-5 godina. I moj motiv je bio što mi je brat bio igrao u Olimpiji. On je bio stariji od mene 6-7 godina, evo on igra tamo u Olimpiji. Ja, odakle ste? Ja sam odrastao u Ilirskoj, centru grada. Može, da. Bogata gradska obitelj. Da. Ja sam iz Cvjetnog naselja. Moj otac je tu igrao 90-ih, krajem 80-ih je tu igrao za Olimpiju i ono... To je ta poveznica, znači. Tata me povede i tu sam provodio vrijeme. I drugi motiv mi je što mi je tata bio predsjednik Olimpije. Na nekoj funkciji je bio. Znači, nakon mise mi smo išli u 10 sati, pogledajte, mise bilo 10 sati smo išli na Olimpiju. To je bilo jedno društveno veliko skupljalište gdje su svi uzrasti bili. Ste volili ići na semafor? Da. Da, pa semafor. Šta sam volio, bio sam semafor. Ja sjećam dodavanja lopti, meni su to bili igrači, Marin Skender branio, Željko Pakasin, Da. Dobro, mijenjali su se i ovi rezultati, ali mislim da su mi bili premali za rezultate kad su tamo stajali i onda smo išli skupljati opta kod je opta u analitu. Da. To se sjećam. Tad nije mi bilo razlike, ali gledam Prvotimca Osijeka ili Prvotimca Olimpije. Čak i nisi u tom periodu, niko od nas, onak nisam uopće imao u glavi da zaigram za Osijek dok sam bio u Olimpiji, nego prvo gledam njih, znaš, daj Bože da zaigram za Olimpiju, za senior. Ali, na primjer, ja se sjećam Olimpiji što je bila, nisam siguran da je bilo u svim klubovima. Dosta se u tim školama nogometnim vodilo računa i kakvi smo mi u školi. Bio trening, dolazi Johnny, kaže mu Gile, Johnny, kako škola? Kaže Johnny, pao sam. Kaže Gile, Johnny, mama ti doktorica, ti paneš, marš kući. I ode Johnny. Pa gledaj, tamo si ti sebe kao trener, trebaš ti voditi i odeš tako, di smo i mi išli te Požege, Županje, brate mili, slobodan si 3 sata, trebaš ti to povijat, trebaš imati odgovornost odvesti takve ligove. I nikad ne zaboraviti, Buraz me dobio za krizmu, dobio neki sat, onaj sektor, dobar sat, 1000 maraka košta onda. I igraju u Belišću, igraju utakmicu i Šutol dobije crni karton. I ode u slačionicu i mom Buraz me nestane sat. Daniel Šutal 2 žuta. Svi po 1, on ima 2. Tu se kristalizirala osoba. Tu si tu izabrao pravac. Jednu stvar moramo spomenuti, to ćemo se svi složiti. Limunadu u Olimpiji. Isuse, ona iz raja izašla. Počecima od, ajmo reći, 100 djece, 75 je došlo da poslije treninga pije limonadu, znači to je bio orgazam. Pa da, limonada je ono... Koliko sreće u jednoj limonadi, mislim limunadi. Ma ono glupost neke, ali dobra bila. Je li bilo u drugim klubima limonadi? Ma ne takve, to je nešto. Kažem ti, iz raja izašla ta limonada. To stara ovisnost, to je ono, znaš, to je što nas je tjeralo da se vraća. Kad si onako umoći ono, i rukom malo dotaknu, i onda na kraju onaj talog nekako, to je. Jednog friškog rujanskog dana 1923. ne znamo gdje točno, možda i u tadašnjem hotelu Mursa na Jelačićevom trgu, skupila se donjogradska klapa i osnovala klub koji će prvotno željeti nazvati Omladinac, što baš i nije bilo pametno s obzirom na asocijaciju na u državi zabranjenu komunističku partiju. Budući da su već izradili značke sa slovom O, odluka o drugom imenu pala je na Olimpiju, što će se u budućnosti pokazati kao pun pogodak,
jer nijednom ideološki suprotnom režimu, a bit će ih još nova 3 do kraja stoljeća, neće smetati asocijacija na olimpijske igre. Također, osim odmaka od nekakvog klasnog ili nacionalnog obilježja u imenu, Olimpija se od drugih razlikovala i po avangardnim ljubičastim dresovima. Samo kratka napomena, grčki Olimpijakos je osnovan 1925. a Fiorentina 26. Pa vi sami zaključite tko je od koga dobio inspiraciju za ime i klubske boje. Nacika je kao donjograđanin počeo u Olimpiji, ali je kao talentirani tinejdžer vrlo brzo preselio u Slaviju, koja je uz građanski dijelila titulu najboljeg kluba u gradu u međuratnom razdoblju. A kluba je bilo 10-ak, tako da je osječka publika u spomenuti dvojaci Olimpiju mogla navijati primjerice za Amater, Hajduk, Željezničar, Makabi, Elektrografičar i još neke manje bitne klubove. Iako je Olimpija svoje prve utakmice igrala na takozvanom Nuberovom igralištu, što se nekad prostiralo iza kuće obitelji Nuber u Gornjem gradu, većinu je ipak igrala, kao ostali i svi drugi, na Ambrozijevom igralištu u blizini tadašnjeg Ambrozijevog parka, ili jednostavno igralištu kraj Drave u Tvrđi, što se nalazilo na mjestu današnjeg pomoćnog i glavnog električnog terena. I tako sve do 1941. kada je cijelu zemlju zahvatilo 4-godišnje ludilo, u kojem su ljudi žedni vlasti, profita i krvi, odgajani u mržnji prema drugoj naciji, vjeri i rasi, došli na svoje. Posljedice pak rata po nogometu gradu su bile takve da je jedne poput Slavije ukinula crna ekipa 1941. Druge, baš kao i cijeloj Jugi, zatvorila nova pobjednička crvena ekipa 1945. A treći su se iz financijskih razloga jednostavno morali spojiti. I tako je odjednom, baš kao i u Zagrebu, Osijek ostao bez gradskih derbija, budući da je nova vlast dopustila osnivanje jednog jačeg kluba, koji će oko sebe okupiti najbolje nogometaše u gradu. U Zagrebu je to bio Dinamo, a kod nas Proletar, čiji je stup obrane odmah postao, pogađate, Nacika. A Olimpija? Olimpiju nitko nije dirao. I tako je ona, igrom slučaja, odjednom postala najstariji aktivni nogometni klub u gradu. Evo, daj izađi bar da te snimim. Daj izađi bar da te snimim, pa evo te, tu si 30 godina. Ajde, ujedi. 30 godina, a nemate. Osim razračunavanja s poraženom stranom, politika nove vlasti vezana za industrializaciju i kolonizaciju zemlje neizravno je utjecala i da Olimpija dobije vlastito igralište. Naime, godine nakon rata bile su obilježene masovnim selidbama stanovnika, takozvanim vlakovima bez voznog reda, i siromašnih krajeva poput Hercegovine i Zagore u gradove poput Osijeka, s morem nacionaliziranih tvornica. Kako je stanovništvo raslo, prostorom se širio i grad. Zeleno polje više nije bilo polje, već stambeni dio na periferiji kojem je životni dah ubacila odluka o izgradnji nogometnog igrališta sredinom 50-ih. Jedino što sam primijetio kako si odmah zagrlio tu zeleno polje da piše. Ali sad je problem, je li zeleno polje ili Donji grad? A iza toga je DGO, pa koja simbolika je? Da odmah raščistimo, zeleno polje gdje se nalazi Olimpijino igralište je ulica. Ali se pojam s vremenom širio na okolno područje do te mjere da se u 21. stoljeću pojavio i separatistički pokret. Zanimljivo, Olimpija je dobila svoje igralište, ali na slačionice morala pričekati još koje desetljeće, tako da su se igrači do tada preslačili u kilometar udaljene gostioni na ćošku Zmajovine i Krstove, u kojoj su se još prije rata preselili svoje sjedište iz Crnog konja, gostione što se nalazila preko puta Bendeka, kod ulaza u Saponiju. Kao i Crni konj, ni gostiona Stara Olimpija, kako su je zvale generacije što su ju proživjele, danas više ne postoji. Tu su se skidali
50. godina igrači Olimpije pješke išli dole do zelenog polja. Gdje je to ima 15 minuta pješke. Pa 15 minuta pješke. Vraćali se. Nepripremljeni zato što nisu išli pješke. Mislim, kad se uzmemo, pohvadiš se 7 puta. Jebo, tako je prije mislio o kupanju i slično. U Lavoru se oprali, nije bilo tuširanja svega, ja i kući. Znaš šta je tu najvažnije? Olimpija je bila hrvatski klub, a Metalac, to su čisti četni. Upravi, pa normalno. Upravi priča. Pa uprava je. A prohrvatski to je bilo onako, znalo se da je, jednostavno se znalo da je to hrvatski. I onda se znalo pod utakmicom. Ja sam imao osobno okešaj sa Brnjevarcem, gdje smo se mi častili pod utakmicom četnik Ustaša. U ono vrijeme. Zašto su ljudi proglašavali ovdje kao ustaške sve? To su uglavnom hercegovačka, bosanska, dalmatinska, radnička djeca. Naši očevi su bili 20-25 godina koji su odmah došli, to je bila bivša Hrvatska u malo. Ti ljudi su hrvatski nastroje zato što tako odgojeni. Tu je kultura te radničke četvrti, jer uvijek će radnička četvrt protiv nekog centra, protiv nekakvih urbanijih, kulturnih pod navodnicima ili politički prihvatljivih biti na margini. Tako smo mi bili obilježeni od djetinjstva sa nekim stavovima. Ja sam navio za Dinamo, pola ulice navio za Hajduk, pola kvarta za Dinamo, bili se zdaša, ali u manjem broju. Dinamo je uvijek bio malo više kao predstavnik nekakve nacionalne struje. Hajduk je bio univerzalan, mislim. Tako i Partizan bio univerzalan. Ovaj čitav kvart Donjeg grada, to su Dalmatinci, Hercegovci, radnička klasa, Hrvati do kraja. Povezani tako, povezani sa crkvom gdje je bio jedan osjetljiv, jedan savršen svećenik Bulat koji je nekad igrao u građanskom Zagrebu prije svećenstva i on je rekao, pošto se igralo u 10 sati, misa završena, misa ide es, on je rekao, a sada svi na Olimpiju drukat, ne navijat, drukat za Olimpiju. Crkva i Olimpija su po 300 godina je crkva, a Olimpija 100 godina. Znači tu je jedna kultura postojala bez utjecaja sa strane. Sad treba osnovati neku grupu da zatvori crkvu. Jer ne mogu crkvu i štaki tipovi, što je ovo, i Paraga i slično. Čuj, grešnici uvijek idu u crkvu, pa nije crkva, nije Isus išao sa farizejima, išao je sa grešnicima. Znači, to je takozvana evangelizacija šima, da se promijene, da budu bolji. I zato je u onom razdoblju imala od svih tvornica i poduzeća iz Donjega grada veliku potporu. Zašto? Na čelu su im bili ljudi koji su bili skloni hrvatskoj ideji. I njima je bilo stalo da budu u upravi Olimpije. A ja se ne sjećam, to iz priče ide, ali na primjer 10% bilo njih i 90% bilo hrvatske nacionalnosti i uglavnom se hrvatski protežiralo i iz toga je izašlo kao Olimpija ustaški klub, što nije nikad baš tako bilo, ali... Dakle, jezgro je uvijek bilo hrvatsko. A u drugim klubima nije? U drugim klubima nije. Nećemo dalje, nemoj dalje jako. Mene Kerže danas pita, je li to istina da si ti rekao, za mene je prvenstvo završeno kad pobedimo Metalac, to je točno. Šta me zanima nekad dan? S formiranjem Proletera, Osijek je nakon rata izgubio derbije najboljih gradskih ekipa, ali i publika na nižim ligaškim razinama dobila one kvartovske. Jer osim Olimpije, i gornjogradski grafičar je 50-ih dobio vlastito igralište na granici s Retvalom, koje će ga ubrzo i prisvojiti. Za Natli i Elektri je ostavljeno igralište kraj Drave u Tvrđi, u industrijskoj četvrti su se smjestili Mursa i Željezničar. Novo osnovani Lio je bio na međi Juga 2 i Novog Grada, dok je Metalac bio ptica selica igrajući većinu utakmica na Speedwayu sve dok se nisu ugnjezdili na Bikari početkom 80-ih.
Metalac je, kažem, bio uz ovo, uz Old, grafičar je bio uz grafičku industriju, Elektra je bila uvijek vezana uz elektroindustriju, Lija uz lanenu industriju Osijek. Klubi Olimpija bila, pa evo, ovi donjogradske, znači šećerana, Kandit, Saponija, Mljekara, Ina. Znači od svih drugih. Pa i sve ovo, Donjigrad ima najjaču privredu, tako. Tako da su oni bili svi vezani uz određenu industriju, određenu tvornicu, dok je Olimpija bila Donji grad, tako da se lokalitet ne može baš odrediti za ostale klubove, osim za Olimpiju. Pa šta ja znam, znaš šta, nije toliko kvartovski bilo zato što da ne mogu, mi smo njih sve pobjeđivali uglavnom po gradu, grafičara, grafičar je bio onako, ali isto, tipa kadete, mislim da nas nisu nijednom dobili, u juniorima je bilo nešto napeto. Nisu svi gradski derbi bili jednako napeti. Ovisi o vremenu u kojem su se utakmice odigravale. Ovisi o tome kako je, nisu uvijek klubovi bili iste snage. Međutim, Metalac i Olimpija, ono što sam rekao, su bili number one. Oni su bili ti na koje se išlo sa posebnim ambicijama. Ja se u mlađim kategorijama sjećam rivalstva s Metalcem, to je bilo ono, to je baš ono pravo rivalstvo. Što neći iz kojeg razloga? Pa, geografski. Znači to je ono, dva najbliža kluba su uvijek veći rivali, nema veze ko je prvi, ko je zadnji, to je bilo ono. Pa da ovak gradski, pa da ne znam da je bilo neka teška nabrijanost protiv nekog posebno ono. Ma naša generacija je tam, mi smo pokidali to sve, igrali smo tu završnicu tog prvenstva. To je rivalitet Metalca i Olimpije. To je bilo možda 85. 7. godine smo mi, kao je interes vlade u gradu, to je kod da se igra finale Lige prvaka. Znači, ja čak, pošto sam ja stvarno sa strane malo, ali ovi dečki Donji grad i ovi Jugovci, to je bilo ono, možda su oni 3 dana prije živjeli, zato ja sam sad došao na utakmicu i onda gledam. Nabrijanije protiv Belišća nego protiv Metalca? Ne znam. Ma ja mislim da je Belišć uvijek. Da, Belišć je, da, jednostavno imali, bili su jako dobri, uvijek bio je izazov igrati. Ili smo mi prvi, ili su oni prvi, ili su... Evo, Daniel Jakšić. 9-0. Da, maži Metalca, idemo. 9-0. Evo, recimo. 6. Pa evo, ko rivalstvo 9-0 Metalac, tako da nije tu bilo baš nekih napetih utakmica, koliko se sjećam, da. Kao, ko ti u gradu ovak najviše, ma nije bilo tih igra, u gradu nema nikog. Nije, da. Malo sam razmišljao ovih dana dok sam čitao grčku biologiju. Mitologiju i Olimpije, planina bogova. Pa ove životinje imaju na planinama, oni su simbol planine. Pa ti, brate, onda bira li to koza, ovan ili jarat. Sasvim svejedno. Svakako treba spomenuti najvećeg olimpijaša, Baju Kurevića, uslikaj ga u prolazu. Sa 7 godina ste došli u klub? Da, počeo navijati za Olimpiju. Počeo, da. 62. 3. godine. Do kad ste trenirali? Nisam nikad nogomet trenirao. Ne. A kad tu igralo koliko? Ma to je bio plus stadion, to su ljudi dolazili iz drugih mjesta. Fale ti ljubitelji oko kluba, tako je. Prije ih je bilo puno više. Ti si imao te neke dobre duhove u navijačima, nekakav deda, nečiji tata, neki 5 ljudi uvijek sjedi. Uopće ne želi jednostavno da s nikim razgovara, ali su došli. I to je bilo 200 ljudi, 300. I ti jednostavno kad si imao domaću tekmu, stvarno ti taj navijač čini nekakav, ne znam to objasniti. Puno sam putovao s Olimpijom i autobus, GPP, crveni i klupu drvenu. Na sredinu i pićemo, sjedimo navijači, nas pari, idemo. Ja sam recimo jednom prilikom bio u Vukovaru, čisto neki materijal sam kupio kad sam kuću. I čovjek dođe kod mene, kaže on, a vi znate da ja svaki tjedan kad vi igrate tu na Olimpiji iz Vukovara dolazim vas gledat, imate strašnu ekipu. To naša seniorska doba, nikad tribina nije bila puna kao recimo prije rata. Ja se sjećam utakmica Olimpija, Metalca ili bilo kojih prije rata, to je bila puna tribina, to je neko drugo doba. I početka 90-ih? I početka, kao ono kad je bio Samobor, Slaven Belupo i to. Poznao sam cijelu Slavoniju, a i mene je cijela Slavonija. Jer gdje god, Đakovo, Vinkovci,
do šta ja znam, Brod i ovo. A danas ja ne poznam nijednog igrača Osijeka, a prva liga. Ja sam Vedran Jugović i ja sam kapetan Osijeka. Samo tebe Za Gilet. Za Gilet. Juga je baš Gileta. Kore za Gilet. Ma ne, danas, više da si bilo navijača u autobusu, nek što danas ovdje gleda. Da je nekada publika uživala, to je osnovna stvar. Pa zato je toliko ljudi A danas dolaze spredaju. Ne samo u amaterizmu, nego i profesionalizmu. A mislim koliko bude gledalaca na utakmicama. I danas dođe tamo, galami, viče, spreman se za Olimpiju i zavatrirati. Nedavno je maltene dođe do incidenta koliko ga iziritiraju ti neki koji dođu i podcjenjuju i tako dalje. A to je neka ljubav, to je nešto što ne može. Sad daš, kad bi neko pitali koje je bilo najbolje... Sad ću ti ja reći koja je najbolja ekipa Olimpije, napad. Ral, Lozošić, Klebek, Nikolić, Cekreš. Najjača Olimpija što ja pamtim. Baja je nabrojao igrače koji su pod palicom Ivice Rukavine te zajedno s Batinićem, Đonjem Kolakom, mojim kumom Suljom, Kurtovićem i drugima 79. s igranjem kvalifikacija za ulazak u 3. ligu, republičku tadašnju, donijeli klubu do tada najveći rezultatski uspjeh. Mlađi gledatelji će na prvo pomisliti 3. liga, možeš misliti velikog uspjeha. Ali to samo zato što možda ne znaju da za vrijeme Juga igrači nisu smjeli van prije 28. godine, te da je u 1. i 2. ligi bilo u prosjeku tek po 3 do 5 klubova iz Hrvatske, pri čemu i Proleter, odnosno Osijek, većinu od 40 sezona igra u 2. ligi. I u ono vrijeme kad smo se mi tu skupili i napravili pravu atmosferu, to se vidjelo odmah. To se odmah vidjelo da je to pravo i da nam ne može niko ništa. Sjećam se da smo odlučujuću, odnosno da je Olimpija odlučujuću utakmicu igrala naravno u Varaždinu. U Varteksu smo tu 1-1 i onda normalno tamo su nas pokrali. A sudio je Davor Zekan, da ga imenujem. Možda čovjek je živ još, ja ne znam. Sudac koji je bio toliko naklonjen Varaždincima da sam ja kasnije u novinama opisao to jednom perfidnom suđenju Davora Zekana. I normalno sudio za njih. Lopta vani, metar. Ovaj centri, ovaj glavom zabije gol. 1-0 za njih. Jednostavno nije bilo dopušteno taj jednog velikog Varteksa da uđe u jedinstvenu republičku ligu. Igralo se sa srcem. Ja sam recimo radio ovdje u Analitu 25 godina. Radio noćnu smjenu. Dođeš iz noćne, a ujutro u 10 se igra. U 9 već moramo biti tu pol 9. Nema spavanja, nema ništa. Ali se radilo, nisam spavao na poslu. I onda opet dođeš, budeš među najboljima i išlo je to. A onda kasnije bude drugi dan, osjetiš to sve i... Prije se poslije utakmice jelo, pilo, slavilo. Ma ono je bila ekipa, mislim, u ono vrijeme stvarno, mi smo živjeli svi na pića poslije, družili se i van na korzo i šta ja znam. Rezultatski uspjeh ne slučajno poklopio se s vremenom kada je nogometni klub prerastao u sportsko društvo. Jer osim nogometa, pod Olimpijim imenom su nastali muški i ženski rukometni klub, zatim bočarski, kuglački, šahovski, karate, čak i jogging klub. A kasnije su se otvorili stolnoteniski i teniski. Postojao je i košarkaški klub, koji je početkom 80-ih s tada najvećim boemom i najboljim igračem u ovom kutu Jugoslavije bio bolji i od ligaški više rangiranog Osijeka. Ja sam se vratio u Osijek, znaš. I sad Osijek više nije imao financije, one koji su meni obećali, svašta. I ja sam rekao više neće za njih igrati i oni su s tim složili. I šta je došla je Olimpija, oni su se morali najmo napraviti. Sve otpadnici iz Osijeka koje znači Zdenko Schmidt, ja, Bero još ne znam koji, Francuz, ta neka ekipa, napravimo Olimpiju. I mi za par mjeseci dođemo da tučemo Osijeka.
košarka je bila moj život. Sport znači vidi. Ja sam stalno igrao i pjevao. Kod mene se znalo ovako, preko ljeta sam na Čingilingiju i Baranjske noći i Biseri Slavonije, a preko zime prezimljavam u Kodurcu. Marija Vršina je bio jedan od Pante, otac, Pante glazbenika. Visok 2 metra, radio hitno. Znači dolaze na utakmicu i kreće duž one tribine. Pići tamo nazad, iznad svih glava i viče, ajmo nešto. Ne gleda on utakmicu, mislim. To je bilo ono nepojmljivo, jebote. Ja sam išao od 4 treninga, 2 sam vjerojatno laka. Šta sam rekao? Olimpija, Osijek. Na 2-1 namažemo levate, teraj odavde, beži bre. Došao sam 83. raditi profesionalnu Olimpiju i onda je ovdje. Koje? 83. znači 40 godina sam konstantno baš u Olimpiji. Jer ste u tom nekom najduži staž, ono... Pa sigurno, od svih tih koji su niko nikad nije mogao biti toliko, jer ljudi su radili u svojim firmama i bio član kluba 10-20 godina. Ja bi svaki dan 40 godina zaposlen. Mama čovjek umre poslije 20 godina rada. Da, znači radni vijek proveo u Olimpiji, 40 godina, evo sad je 41. godina. Šutalo je u klub došao tijekom zlatnih 80-ih, koji su svoj zenit dosegle 89. kada je ekipa predvođena Iletovim tatom i mladim Robertom Špeharom konačno ušla u 3. ligu, odnosno tadašnju međurepubličku ili ti regionalnu. Međutim, većini je već tada bilo jasno da ono neće potrajati, jer je vijek socijalističke Jugoslavije ulazio u sudačku nadoknadu. Snimaš još? Pa snimam, tek toliko da imam materijala da ne bude... Eto, onda da spomeni i to da je u Donjem gradu, točnije baš na Olimpiji gdje sad nalazimo, tebi iza leđa, u prostoriji Olimpije, osnovan HDZ. Gdje postoji... Imaš člansku iskaznicu? Nemam, postoji ta ploča jedna koja se nalazi na novoj zgradi Olimpije, to nije naravno točno. Jer tad nije postojala ta zgrada, ali je osnovan u ovoj zgradi pored. Što na toj ploči nije točno, tako da... A dobro, znači ova je zgrada pored, ta mala prostorija gdje je bila uprava Olimpije, tu su skupili prvaci HDZ-a koji su odlučili osnovati stranku. I nakon što su osnovali stranku, otišli su u Zagreb izabrati Franju Tuđmana za predsjednika države, a to je i sam Šekspir spominjao u Dodom dokumentarnom filmu. Tako da je prvo osnova HDZ u Osijeku, pa tek onda u Zagrebu. Sanadera su izabrali. Pa jesu. Bilo je to loša odluka. I to je ono naš, ovo sad si prekinio. Nisam. Dobro. Prekini. I kako to biva u zemljama seljaka na brdovitom Balkanu, nova generacija ljudi žednih krvi, vlasti i profita je opet došla na svoje. A rat je u konačnici rezultirao stvaranjem nezavisnih republika. Za razliku od olimpijaša iz drugih sportova, koji su se nepovratno gasili jedan po jedan, nogometaši su nastavili u dobrom ritmu i u drugoj polovici 90-ih dogurali čak i do prve B lige, ili tadašnje druge. Ljubičasti dres su tih godina primjerice nosili Vukoja, Pakasin, Rendulić, Zekić, te brončani vatreni Pero Krpan. Navijačima Olimpije iz tih vremena u sjećanje se pak urezala utakmica iz studenog 93. protiv Samobora, za kojeg su tada primjerice igrali mladi Tomo Butina i Igor Musa. Samobor je vodio Tomica Horvatinčić, poznati poduzetnik koji danas ima sudske neke procese. I onda smo mi spoznali da nam se priprema tobože neka navještaljka, slično. Po tim nekim dojmom smo sve te dane iščekivali utakmicu. Na toj utakmici je bio odsviran penal za Samobor. Njima je trebalo pobjeda ili bod, znači oni su sigurni u prvoj ligi, mi smo igrali čak mislim da je Marsonija bila upitna isto očekivanje. Da oni isto idu dvije ekipe. Zavaraga smo zvali tog suca veče prije, kad dolaze Osijek i njegovi su javili da je on otišao za Požegu
odakle inače Tomica Hrvatinčić. Sudac je završio u mreži, znači nije znao koga udara, znači ona teta Ljubica što se ne znam. Teta Ljubica Zagorka, znači kada je ušao u slačionu bile su one stare prostorije, znači ona je tamo ušla i ona ga udarala u ovome. Svi su ga udarali, sam ne svećenik. Skrosić bio opterećen, sad će nas sudac pokrasti. I kad je on svirao tamo neki penal koji nije bio kontakt, cijelo vrijeme samo je to bilo, aha, evo to je to, i juriš na njega, prekid. I najveća je scena bila kad je došao, kako se zove, trebaju pucati igrači Samobora penala, Branko Škaro je branio i oni su sjedili ovdje ovako na klupi i on je došao reći da ima ko smije pucat penal. Znači niko se nije usao da puca. Kako je završilo? Pa 3-0 prekid utakmice. Prekid utakmice, 3-0 bez Bore, 1-0 i nepucani penal. A vama ne znači pobjeda ni bod isto. Pa mi smo volili da igramo za Marsoniju. Iskreno, Marsoniju. Bilo je pitanje će samo borili Marsonija. Mi smo preferirali da ih pobjedimo da bi Marsonija možda onda ušla u... I može bi dobili novac. Daj, ne. To ja nisam htio reći. Daj ga sve gazi. Ljudi ne znaju, ali ja sam zabilježio svaku svoju utakmicu, znači cijelu svoju karijeru, to je moj otac radio, onda sam ja bilježio. Ja imam 2 knjige, ja sam odigrao nekih 600-700 utakmica, od toga je 600 na Olimpiji. Imam svaku utakmicu, svaki rezultat, znači možeš vidjeti koliko sam ja golova dao? Mogu? Aj, nemoj onda. Olimpija je bila u vrhu 3. lige i cijelo prvo desetljeće 21. stoljeća. A s obzirom da je moj film, moram se pohvaliti kapetanskom trakom u kadetskoj kategoriji, koju možete vidjeti i na 182. stranici Kerževe knjige. Te da sam bio kratko, ali zato igračko potpuno nebitni, dio jake seniorske ekipe, ali i klape, sa Huletom Smojom, Maletićem Gembom, Iletom, Berom, Dokonalom, koja je mljela ne samo zelene travnjake, već i gradske asfalte i parkete. A tko ne vjeruje, ime Ile u svojim zapisima utakmicu su relikom iz 2005. Nek se zna da sam ja igrao do 83. minute kad je bilo 2-2 i onda je ušao Tabak i izgubili smo 4-2. Alfa i omega lik Olimpije tad bio Husić. Nasikira se iz gluposti na terenu zbog ne znam čega, mrak padne na oči. Je nekako neka frka, nešto, vidim ja da je Hule neki nervozan, da li je to nešto s nekom curom, nešto s poslom. Nema veze to s nogometom. Tekma mirna, Olimpija Valpovo, može se misliti na kugli zemaljskoj nervoze. I Hule odjednom se, panta mu nešto, šta izvodiš kao, šta s loptom? A Hule se imao sve ovo krene, šta je? I ovaj njemu, i tu na odmah psovka, ovaj njemu, nešto sudac tu, njemu tu, žuti, mislim da je crveni, odmah. Super je, pogotovo kad pobjediš i onda se vraćamo nazad. Nije to sad bilo, da ti sad ideš u ručak poslije, staneš na pumpu pa si uzimaj čipsa, čokolade. Ja sjedio naprijed nekako i šutalo gleda račun, račun znači, ko WC papir može smotat, znači gleda, kaže, Castro ulje 5 litara. Ko je ovo uzeo? Broji ovo, gleda dalje, aj čips, da vidi ko je Marlboro. 5 kutija Marlbora neko uzeo. Znači, su ljudi uzimali brisače. Ovo je rekao, uzmite provučena karticu. Ovo ne može jadan čovjek zbraja, gleda kako da opravda Castro 5 litara, neko si uzeo za auto. S mojim odlaskom u akademski svijet, uprava se okrenula suradnji s NK Osijekom, tako da su Olimpijine slačionice nekoliko sezona predstavljale odskočnu dasku za najveće nogometne talente u gradu. Bilo mi je onako, šok mi je bio, Buraz, Marin Smoje, Štaco, kak je došao, donio je ljestve one. I sad krenulo se raditi skipovi i nešto malo kompliciranije je bilo, a Marin ko najstariji uvijek je kretao prvi i to bio prvi, drugi trening. I krene raditi ljeste i u sred ljestava se ovako izađe sa strane i kaže neće ovo ići taco. Majko, ja gledam, di sam ja došao, nema za šta je ovo, znači u sred vježbe kaže neće ovo ići taco. Prve sam seniorske tamo koraka napravio
I da sam, neki trening je bio, i odjednom ja dolazim na trening i imate ono 10 igrača na treningu. I to isto. Kao gledam, di su ostali, kao nema nekog, kao oni rade, kasnije rade. To je bilo onako šok jer ono, nisam navikao na to da nema ljudi jer rade. Ono kad je došao vrlo brzo, počnu utakmice, kad ti vidiš, kad počne frka, u smislu ono, igraš, ti možeš već, ti si sad u seniorima, možeš ispasti iz lige, možeš ovo, možeš ono, znaš, u juniorima ne možeš, ono kad sam došao, pa vatra, pa se zavatriraju, dok Medo digne vatru na nekog, ono, ja ne znam di bi gledao, izbjega maj kontakt sa svima, znaš, ono, zakuva se. Ne, ozbiljno, ono, baš mi je bio mi je to onako šok, ali to što prije prihvatiš, shvatiš, tad odrasteš. Trening na pomoćnom igralištu i Bojan Škorić, Bojan nešto, znaš, igra kao da je ono, u najmanju ruku, ono, ne znam, ja, Viltor, ono, sve neki dodiri, pa on te pipla, a Hule mrakan, ajde, nešto njemu bez veze i ovaj njemu kaj daj Hule, ono, ODJ, jel? I ovaj se zaleti preko bare neke, iskoči i ide ga šakom udarit, na treningu znači, i valjda se potepne i padne, a kud je ovaj puno višli Škorić, onak mlad izrasto, i ovaj se potepne, a viče s moje, kaže, Hule prijestup si napravio. Postojanje Trze, nekada slavne trećeligaške ekipe, veže se i postojanje navijačke skupine Druga stanica, koja je doduše trajala nešto duže od one Torcide iz 1950. Ali su njen rad i djelovanje ostali trajno zabilježeni u kolektivnoj memoriji lokalne ultra scene. Ime skupine se nametalo samo po sebi, jer kao prvo u Donjem gradu se nalazi druga policijska stanica, a kao drugo Okusnica je obitavala u parkiću što se nalazila u blizini tramvajske stanice, druge po redu kad idete sa Zelenog polja. Pa to su bila lijepa gostovanja, znaš, imaš u dobre gradove, Brod smo išli smo u Vukovar. A gdje god idemo, Pero Novak nekog zove da stučemo, kako će se tući. I ono išli kod neki transparentni s kim, a bez... I uzeli smo transparent u Koprivnici, ali nekim invalidima. Ljudi invalidi na onoj invalidskoj tribini. Mi prešli kroz neko blato, uzeli transparent. Bilo je tu i... Bilo je nas par kohortaša, bilo je tu i Torcide, dečki, taj je to bilo ko normalno da u Osijeku, ono neki dečki idu na Hajduka. Mi smo bili prijatelji, tad svi dobri. Pokojni Bubalo, ja sam bio s njim ono super, s Perom sam još uvijek super. S Perom sam baš bio ono top. Da, to znači niste se izdvojili tipa ono iz kohorte kao idemo mi iz kohorte, nego biti dečki iz Donjeg grada pa... Tu iz Donjeg grada, ali taj je to bila neka eto takav spik, tad to nije bio problem. Sad to nema šanse. Da. U ovim današnjim navijačkim okolnostima to šanse nema. Da. Neko romantičnije vrijeme je to ono bilo i nismo mi to tako ono ni gledali. Vijali smo to jedno kog smo 9 kola vijali. Vijali smo igrača Granjičara što ima 3 žuta kartona i Županje. Tu po Zelenom polju. Igre 3 žuta? Ne, 3 žuta bio na tribini. Mi misli navijač, vijali ga, pobjegao nam. A nismo ga nije pobjegao. Pa pobjegao negdje onim ulicama tamo iza Olimpije. Iza onih ulica iza Olimpije. A kak ćemo ga stići, nema šanse. To je bio neki kapetan, kad ste ga i upoznao, dobar dečko. Dobar. Evo budale. Normalno, takva priča se počinje sama po sebi osipat, znaš, krene se euforijom, počinje se osipat nešto nekog motiva, to može biti baš zalučen. Na zadnje gostovanje u Cernik bilo jedno 5 nas je išlo u jednom autu mojim. I u Pleternici nas je bilo 5. Ali ti je bilo ona priča, policija, znaš, došle zabrane, kazne, čovječe, ko će zbog Olimpije imati kazne. Policija baš ti sve sjeća, mi dolazimo u Pleternicu, znaš, čeka interventna policija u Pleternici, pa iz drugu stanicu čeka interventna policija u Pleternici. U Cerniku isto interventna policija, ono to kod Gradiške nas čeka. I to ako će mi to počelo. Koliko je trajala ta priča druge strane? Jednu jesen, baš od. Sjećam se kod dan danas, jednu jesen. Ja imao 9 gostova, svih 9. Ma kak si rekao da se zove onaj koji je najduže u Olimpiji? Misliš u klubu? Da. Aha, pa šutalo. Pa može je šutalo Jared po horoskopu, pa zato je ovaj grb ovdje.
negdje, sad je već 9. 10. godina kako je počeo pad Olimpije, a ne samo Olimpije, nego svih osječkih nogometnih amaterskih klubova. Nekad je treniralo 1000 djece u gradu. Danas se djeca više bave nekim drugim stvarima i trenirati 200. I onda iste kvantitete teže naći 10 kvaliteta. Pa ti izađe 3-4 u Metalcu, dobre igrače svake godine u Grafičaru, u Olimpiji. Znači grad je mogu igrati svoju 3. ligu, koliko je kvalitete bilo. Ovo ja želim reći, da je tu bilo puno klubova, da ih danas nema i da je sramota da ih nema. Nemaš Metalca već 1,5 godinu, 2. Morali su gasiti seniore, Grafičara nema 10 godina, ja bih rekao. A Elektra postoje na jedan hibridni način, ne znam, oni su se nisu se do kraja ugasili, na kraju su postali samo neka seniorska momčad Hypo Limača. Po meni... Što su Hypo Limač? Krpan Babić. Aha. Smišljaju neki super izrasli klinci na brzaka. Slavonska banka. A, dobro. I po meni jedan od ključnih razloga je taj što se ne možemo mjeriti. Hypo Limač, jebe. Majke mi prvi put čujem Hypo Limač. Moje je mišljenje da je sramota i za Olimpiju, neka to ostane upisano, da je došla u ovaj rang u kojem se sad natječe. Ni po čemu nije zaslužila i ja jednostavno ne znam odgovor kako se to dogodilo. Najosnovnije, manilovanje, ja ću te reći, nema kvalitete, nema one najvažnije ljubavi, pripadnosti jednom kvartu, jednom klubu, to je najosnovnije. Sama taj podatak i taj dogovor između NK Osijeka i NK Olimpije, mislim da je tad krenulo nizbrdo i da se jedan veliki minus bilo tada što su se odrekli onako jedne, 2, 3 generacije, 3 godišta, dobili su svi maltene kartu Italije i tu su dolazili 5-6 igrači iz Osijeka koji su bili kvaliteta i kvalitetniji od Olimpijinih juniora. Ali onda te dečke možda su im malo zagušio i tako. Jer to nije bilo loše za Olimpiju, nego za cijeli Donji grad, sve. Jer ti si tada u tom trenutku imao 7-8 igrača koji stvarno su bili dobri. Evo sad smo spomenuli, znači pričamo, igrali smo u juniorima Cibalija, Marsonija, Osijek, niko tu nas nije nešto ti nas napunio ili ne znam, tu se igralo, mi smo uzimali bodove. Mislim da bi se 10 godina ova ekipa zadržala tu i mislim da bi tu bili rezultata i svega, ali stvarno su bili dobri. Dobro, ali nije to u nijednom trenutku bilo sad da je to došla, ne znam, došlo 6 igrača, znaš, mislim da nije baš u toj tolikoj mjeri bilo, ne znam. Mislim, koji onda je uzrok isto, kad pogledaš i Grafičar i Elektra i svi okolo, znači, to što se u osječkom sportu dogodilo, znači postoji neki razlog drugi, ja mislim, koji je uzrokovao na sve klubove. Prošlog onog proljeća me je nazvao gospodin Vladimir Šeks, Vladimir Šeks, i pitao me kako to da on ne može pronaći nigdje rezultate u sportskim novostima Grafičara. Onda sam ja morao odgovoriti da Grafičar više ne igra u seniorskoj konkurenciji, a on je mene pitao, a kako to? A ja sam mu rekao, to bi Bjelovice mogli i vi odgovoriti na to pitanje. I onda je došla recesija 2008, tako? Ako se ne varam, tu ne je. Došla recesija i tu je sve puklo, nije bilo više love, ljudi su krenuli raseljavati se, odlaziti iz Osijeka i ja mislim da je to Malo sam kad razmislim, cijeli grad je tada imao tih nekih 2004, 5, 6. Grad je bio pun studenata i pun ljudi općenito, sad je to, pa jednako, vjerujem, nekako je manje malo ipak. Ali su dolazili nogometaši, studenti, klinici, dečki iz Đakova, Našica, Broda, Županje, koji su također bili puno popunjeniji gradovi i ljudi su dolazili studirati u Osijek. Kako je privreda sve siromašnija bila u ovom dijelu Osijeka, donjogradske firme koje su
neka države Olimpije su se privatizirale, pa su prestale dolaziti te pomoći, te donacije. Okolo nas, u Baranji, Bijelo Brdo, zadnjih godina Jurjevac i da, pojavili su se pojedinci koji su mogli svojim nekim sredstvima ili uz pomoć neke nacionalne manjine financirati te klubove. I dobar dio naših osječkih igrača iz Olimpije, Metalca, Grafičara, Elektre otišao je jedan veliki dio krivice, držim, leži i u gradskom vrtu. Nogometni klub Osijek od uvijek je davao potporu svim amaterskim klubovima u gradu. Posljednje vrijeme kao da je to sve manje i manje. Kažu zbog novaca, zbog ne znam. Za 10-12 godina već ih odvode u neke i ne možemo mi stvoriti neke generacije. Nogomet je postao profitabilan u ovom dijelu. Danas svaki taj mali nogometaš sanja za nekim transferima i ispali sad za 100 godina. Klub slavi 100 godina, mi ispali. I recimo je došao ko, šta ima novo? Osvojili smo Lijović, a dobro osvojili to, smo da. Batinić. A ispaćemo iz lige, jel? Ko je danas Olimpija liga? Četvrta. Da, Četvrta liga. Četvrta, nije za njega. Nije. Četvrta, koliko četvrta ima? 15? Pa ima već po Kozlaku. Znači to imaš Osijek, Vinkovci, imaš tamo Požega i to. A Valpovačka ima i treća župa. Oni imaju, to ima. Nema više igrača. Ja sam recimo dijete Lija, ja nisam dijete Olimpije. Bilo je 7 klubova u Osijeku, nogometnih. I kad kažeš Olimpija, to je, bar za mene, bilo nešto iznad svih klubova. Čak i Osijek, recimo. U ono vrijeme ja sam išao stalno na Osijek. Kad god sam mogao, ja sjećam Proletera još i... Ali kad kažeš Olimpija, to imaš odmah ono osjećaj. Nešto je vrijednije, nešto je višnje. Olimpija je trajala, ona je, mada smo mi u Liju isto strašno imali ekipu, Elektra imala, Grafičar imala. Malte ne ljubomorni na naše, da. I bili su, ja bih rekao, organiziraniji. U ovom dijelu grada je Olimpija, Grafičar, svaka čast i oni tamo Retvala dio, ali mislim da je ovdje značajnije Olimpijin utjecaj na cijelo društvo, na društveni život, na cijelo ova događanja. Evo danas tu po parkovima, evo, prolazi Olimpija. Jednostavno to je nešto što pokret koji je privukao cijeli Donji grad. Je da se borimo sa seniorskim rezultatom, ali imamo seniori, tu smo klub, nismo nikakva škola nogometa, ni akademija, nismo klub. No. I naša djeca imaju gdje nastaviti seniorski put, ako. Da, jer bez obzira i danas, koliko god seniori bili, katastrofalni rezultati, škola je puna. To je najbitnije. Izvući djecu iz računala i samoće, izolacije, napuštenosti, ja mislim da tu stvaranje socijalno prihvatljivih ljudi to je osnova sporta. A i kasnije u životu mislim da, dobro, to je manje više u bilo kojem klubu, dobiješ neke te radne navike, disciplinu, naučiš se poštivati starije, mislim da ti to kasnije u životu pomogne u bilo kojem poslu, ovako u privatnom životu, tako da eto sad igrom slučaja, meni je to Olimpija jer sam ja tamo trenirao, ali svakako nešto što ti ostaje od Olimpije za cijeli život. Odgojna ustanova, tako da mislim oni su svi nama bili neki zamjenski roditelji tamo, stvarno smo provodili jako puno vremena tamo i mislim morao si poštivati trenera. Pa na kraju krajeva kroz najveće bogatstvo sporta i što ti su poznanstva što stekneš kroz cijeli život. To su biti prijateljstva koje ti imaš za cijeli život. Olimpija nije ni ta osoba, ni neka treća, sad namjerno ne spominjem imena, ni ja, ni ti, ni nitko. Olimpija je jednostavno jedan klub gdje su ljudi dolazili, provodili svoj život, stvarali uspomene i odlazili na bilo koji način. Jedino tako Olimpija opstala 100 godina.
I uvijek meni je zanimljivo kad god sjednemo, ja znam s Pipa i njima sjest, 99% priča, kad pričamo o Olimpiji, se u biti smijemo. Da. Sve su onak priče da umireš od smijeha, da se sjećaš cijeli život, da ti ono... Bilo je prolaznika, ali uvijek se nekako, sad kad to gledaš malo unazad, baš neki dio mog života je ono, baš vezan, ko izgleda druge sve dečke. Makar nisam tu iz Donjeg Grada, tu ni ti, ali ono, dio je svih nas. Kad? Svaka priča ima svoj početak, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. I dok je početak lako odrediti, vrhunca obično nismo svjesni kad ga proživljavamo. Ali zato kraj osjećamo i prije nego što on stvarno i dođe. U Olimpijinoj priči pak kraj ne postoji, jer nakon raspleta ide samo novi početak. I 89. se donijela odluka da se ovaj sadašnji grb Jarac, ja se sjećam na tom sastanku uprave, otprilike Vinko Medić je taj koji je dosta ovako pjesnički nastrojen, gurao, ajmo promijeniti prije ovih društvenih promjena 90. kad su došli, ajmo više izbaciti zvijezdu iz grba, ajmo nešto da bude specifično, pa šta ćemo, bila je varijanta, kod Crnog konja smo nekad tu postojala Olimpija, ajmo Crnog konja, onda kaže onako, zvaće nas vidi oni konja, što nije dobro, onda ajmo Jarac. Zašto Jarac? Jarac je neki, on je uvijek tumačio, simbol upornosti, borbe, ne predaje sa jarače glavom kroz zid, ali neće dati na sebe.